kulungile waqoma eqomeni kwakho wawuyitshela ukuthi uthandiwe wasubona egcineni ukuthi yena kusilona uthando lolu la uyazaliswa kuphela uqoma umuntu owazi ukuthi fayela akulale nje kuphela emveni kwalo angaye ngisho ukuhlonipha umuzi wakini today ukushila ukulaxazile ukulaxaza kwakhe akusho ukuthi sekuphelile ngempilo yakho usaphefumula usengavuka my sister ugqoke ube clean wenze yonke into yakho wenze hairstyle yakho uphume ebantwini ubona abantu uzobona uyaphila njengabanye abantu asiyeke samadoda ukuthi sihlulwe ukuthanda abantu esibafake empilweni zethu ebese sibabhanqa namantombazane sibuye sesisobagxeka sikakhulukazi sibagxeka ngemizimba yabo ngoba into eyinkinga kakhulu la yiyo lento yokuthi sibuya sikhuluma into eziningi abanye sibagxeka ngama private party sisho yonke into engelona iqiniso la umbuzo wami uthi uma mina ngikade ngixeka umuntu ngihlukene naye ngithi uyabheda umzimba wakhe u2 no3 no4 kwenziwa yini u0 mangabe ehlangana nale ntombazane bese yithatha yenza umfazi kungani u0 engayizwanga lento mina bengikade ngiyizwa okusho ukuthi iqiniso alikho